Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka District Mission Coordinator SSA West Giant Hills, Bynta ka ek petma ke naam ni Tree Plantation Drive Arjar Arpasan, bat katkum ka hukum jong ka Ministry of Education Government of India, banadu ka santarik jeliu hadu benai nailur bero ki Skul badan hapo ka district kini Bynta ka Jingthung Dieng. Ka Jingthung jong ka program kalong ban pensngo thu iki Skul bakin it badan ka jingkit kli ka jinong jingman kami mariang bat ki saudong saukun jongka dak bathong iki Dieng dak ba ainam ai buram Haka kerteng ka kemi jongki na kaliang ka District Mission Coordinator SSA West Giant Haka thong jong kani ka program kala penlong yu Jingthung Dieng Haki Skul dak jingetri lang bat katana District Forest Officer Social Forestry Jowai Division West Giant Hills Haka ni kata yo jong ubnai naitung ki Skul ki bala pendap di kani ka program ek petma ke naam ni Tree Plantation Drive Arja Apasan, ringkat ke Jingthung ke Forest Department, Social Forestry Jowai Division West Giant Hills, Kilong ke Dulong Upper Primary School SSA, Panaliar SSA, Upper Primary School, Muplang Government LPS, Dong Nongplu LPS SSA, Mustam, Changyar LPS SSA, Mustam East Government LPS, Yongno UPS SSA, Yongno Presbyterian LPS and UPS SSA, Bat Kamu Berni LPS SSA. Ini karena mana ikam klip karena apa sekarang deh. Klip karena apa kan? Sini yo sup tidur. Kala penyi nyo đâu tu din ha so am toที่มินิคันดาวในนี่ได้แฮตัว Di mana ni? Di semakai. Saya dah ya, nak mau tatap tu ngak kendau. Baru yang me. Keren kayak dia.